воя расонидани фарзандони дорои ахлоқи ҳамида ва ба ҷомеа нафрасон мебошад. фарзанд маҳсули оила асту тарбияаш аз хонадон ва панду насиҳати падару модар манша мегирад. падарро зарур аст то ки вижагиҳои тағйироти синусолии фарзандашро ҳис карда ба имкониятҳои онҳо такя кунад ва барои мӯътадил ҷорӣ шудани ташаккули шахсияташон дастгирӣ ва ғамхорӣ намояд. қобилияти эҷодии кӯдакро пайхас намуда ҳамзамон дар айёми наврасӣ ки давраҳои басу ҳассос аст ба онҳо аҳамият дода бо киҳо рафту омад, рафиқӣ ва муносибаташро зери назорат гирад. ҳангоми ошкор шудани муносибати наврас бо рафиқони бадкирдор ва майл пайдо кардани ӯ ба одатҳои номатлуб бидуни фишоварию таҳдидҳои сахту нораво ва ба хотири сар назадани зиддият бо ӯ то қадри тавон аз таҳаммулпазирӣ, худдорӣ ва муросо бояд истифода кард. вазифаи падар аз он иборат аст ки бояд ташкили оқилонаи ҳаёти кӯдакро таъмин созад ва ба ӯ ёрӣ расонад ки таҷрибаи ғанӣ ва меҳнати падарро аз худ карда дар фаъолият одат ва дар зиндагии мустақилонааш аз онҳо истифода намояд. дар интихоб ва тайёр шудани онҳо ба касбу ихтисоси дӯстдоштаашон бояд мусоидат намояд. падару модар ба мисли сарчашмаи обе мебошанд ки агар оби он мусаффо бошад пас поёноб низ мусаффо хоҳад шуд. падароне ҳастанд ки дар таълиму тарбияи фарзанд масъулияти хешро намепазиранд. ҳуқуқу уҳдадориҳои худро бар зарари ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак татбиқ менамоянд. агар падар вақти зиёди худро на бо фарзандон балки ба корҳои беҳуда сарф намояд, пас дар он хонадон фарзандони бофазилат ба воя намерасад. инчунин ҳастанд падароне ки ҳангоми қатъ гардидани ақди никоҳ аз супоридани маблағи муайяншуда қасдан саркашӣ менамоянд. ин омил низ ба рушди маърифати фарзанд таъсири манфӣ мерасонад. бархе аз падарон ба фарзандон муносибати бераҳмона аз ҷумла зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво мебинанд ки ин амали номатлуб оқибатҳои нохуш ва ҷуброннопазир дорад. инчунин ҳастанд нафароне ки бар зидди ҳаёт ва саломатии фарзандони худ қасдан ҷиноят содир менамоянд. фарзандони ноболиғашонро ба корҳои ҷисмонӣ баҳри ба даст овардани маблағ водор менамоянд. падар ки шаҳсутуни оила ва роҳнамои фарзандон ба ҳисоб меравад, вазифадор аст на танҳо ба қонегардонии талаботи моддии кӯдак аҳамият диҳад, балки муҳимтар аз ҳама тарбияи маънавӣ, маърифатӣ ва ахлоқии ӯро то ҳадди зарурӣ дуруст ба роҳ монад. рисолати бузурги инсон дар зиндагӣ ин тарбият кардани фардияти фарзанд аст. мо ҳатто дар куҷоҳо эҳсос намекунем ки падар то куҷо дар зиндагии мо нақш дорад. мо ҳатто баъд аз шахсияти падар, ҳатто гуфтаҳои падар моро водор мекунад ва моро тарбият мекунад гуфтаҳои ӯ ки падари мо чӣ гуна шахсият буд. ҳатто шахсияти бонуфуз будани падар як умр ва тамоми наслҳо барои фарзандон ибрат мешавад. тарбияи инсони воқеӣ кори осон нест, вақти зиёд қувва ва дониши комилро металабад. волидайн аввалин тарбиятгар ва нахустин муаллими кӯдакон мебошанд. аз ин рӯ дар ташаккули шахсияти тифл падару модар муассиртарин саҳмро мегузоранд. албатта масъалаи таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аз мавзӯъҳои муҳими ҷомеа ба шумор меравад. агар дар гузашта барои тарбияи насли наврас китобҳои бадеӣ тавсия дода мешуд ва воқеан таваҷҷӯҳи мардум ҳам нисбат ба мутолиа беш мебуд, аммо дар ҷомеаи кунунӣ мутолиаи китоб моҳияти худро гум карда насли наврас бо тамошои филмҳои даҳшатовару куштор ки ба идеологияҳои онҳо таъсири манфӣ мерасонад вақти худро мегузаронанд. бархе ба он назаранд ки дар зиндагӣ масъулияти тарбияи фарзанд бештар модар муваззаф аст, вале равоншиносон ин андешаро ботил мешуморанд ва онҳо таъкид медоранд ки падар дар тарбияи фарзанд нақши калидӣ дорад. пас бояд ҳар падар масъулияти худро бидонанд ва кӯшиш намоянд ки дар ин самт ба саҳлангорӣ роҳ надиҳанд. ҷиҳати тақвият бахшидани масъулияти падару модар, қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул карда шуд. ин раванд волидайнро водор намуд
که در تربیه نورسان مناسبت خود را جدی‌تر کنند و من بعد به این مسئله نه یک طرفه بلکه هر کدام صدقاً سهمی با سزای خود را گذارند. оила аввалин маконест ки шахсияти кӯдак дар он инкишоф ба ҳамон кӯдак зиёд таваҷҷӯҳ ҳам не, шояд 15 дақиқаи таваҷҷӯҳи падар ба фарзанд, ба писар, ин як мебонед ки ин як рӯҳу илҳоми амон фарзандро баланд мебардорад. Набояд фарзандон низ аз он фаромӯш кунанд ки чун замоне ки кӯдак буданду ниёз ба таваҷҷӯҳ, ба нигоҳ, ба муҳаббат, ба ғамхории волидайн буданд, мана боз лаҳзае фаро расид ки волидайн ба он ниёз доранд ки фарзандон ба онҳо таваҷҷӯҳ, самимият, меҳрубонӣ, ҳамон ғамхориро бояд ки зоҳир намоянд. кӯдакон дар сину соли гуногун талаботи гуногун пайдо мекунанд. агар талаботи онҳо мавриди диққати волидон қарор нагирад, мумкин аст дар рафти ҳаёт дар рафтори онҳо мушкилоти зиёде вазифаи падару модар фақат як фарзандро ба дунё овардан нест. албатта ҳар оилае ки бунёд мешавад, вай умед аз оне дорад ки дар ҳамон оила садои тифл танинандоз бошад, фарзанд бошад. ва чун фарзанд ба дунё омад, вазифаи падару модар, масъулияти падару модар аз он аст ки фарзандро дар оилаи солим ба камол расонанд, ӯро дар чорсӯи зиндагӣ дар як роҳи росту дар як роҳе ки равиши хеле поку самимона бошад бояд ки ҳидоят намоянд. ва агар модар имрӯз бо ҳамон меҳру муҳаббат, бо ҳамон самимияти модарона имрӯз, бо ҳамон навозишҳо, бо ҳамон лолоиҳои хеле модаронаи худ фарзандро ба дунё меовараду ҳамин меҳру муҳаббат ба фарзанд як такони хуберо медиҳанд ки ҳанамон кӯдак як шахсияте кул, яъне ки аз ҳамон фарзанд, аз ҳамон тифл як шахсиятеро метавонад тарошидан ки маҳз ин шахсият дар оянда мақому манзалати худро яъне ки ёфта метавонад. мутаассифона имрӯз дар зиндагӣ на дар ҳар як оила муносибатҳои лозимаро нисбати якдигар ва фарзанд аз муҳити иҳота карда ва пеш аз ҳама муносибатҳои оилавӣ барои ҳаматарафа ба камол расидани кӯдакон таъсири ҷиддӣ мерасонад. агар падару модар дар зеҳни фарзанди худ ҳамчун риёкор, ваъдахилоф, дурӯгӯ ва фиребгар нақш банданд, минбаъд кӯдак аз онҳо наметавонад ибрати дурусте гирад.
бахусус агар волидон дар ҳузури кӯдак ба амалҳои бад даст зада ӯро ҳам ба ин корҳо ҷалб кунанд, дар ин маврид онҳо бовариву эътимоди кӯдакро нисбат ба худ ба пуррагӣ дур менамоянд. дар оянда чӣ гуна вай ғамхориву меҳрубонию таваҷҷӯҳе ки аз ҷониби волидайн мешавад нисбати фарзанд, шояд дар оянда ҳамон як баҳогузорӣ шуда метавонад нисбати ҳамон меҳрубониҳо ва ғамхориҳо. мо албатта занон бе мардон ҳеҷ ҳастем. мо ҳамеша бо мардони бузург, бо он шавҳарони худ, бародарони худ ифтихор мекунем, фахр мекунем. тамоми оила ҳамин хел ҳаст. дар оилае ки мисол мегирем ки марду зан ҳаст, онҳо бояд ки ба ҳамдигар баробар бошанд, ҳамдигарро дар ҳама лаҳзаҳо пуштибонӣ кунанд, дастгирӣ кунанд. мо мебинем дар баъзе мавридҳо ки падару модар якҷоя бо фарзандонашон ба сайру сайёҳат мераванд, ё дар чорабиниҳое ки ба гапҳои шумо вайк мекунам ки чорабиниҳо, ҷамъомадҳо, шояд маҷлисҳои ягон падару модар дар мактабҳо баргузор мешавад. бештар албатта модарон ширкат меварзанд, вале хуб мешуд ки мардони бузург, падарон низ дар ҳамин чорабиниҳое ки фарзандонашон мисол ширкат меварзанд, иштирок мекунанд, саҳми падарон низ бояд ки назаррас бошад. ва дар чорабиние ки мисол мегирем, муҳим нест писар бошад, духтар бошад, он чорабиние ки баргузор мегардаду яъне ки ҳамон фарзанд дар он ҷо баромад дорад ва бовар кунед ширкати падар агар дар ҳамон чорабинӣ ҳодисаҳои хушу зебои муҳити атроф албатта بیرون از نظارت والدین میمونند و محض در همین محیطی که با یک نفر شاید که اگر انسانی خوب باشد کودک‌ها دچار میشوند، شاید که فکر و عقیده های آنها دیگر باشند و محیط البته تاثیر خود را میرساند. محیط هم تاثیر مثبت خود را میرساند و هم تاثیر منفی خود را میرساند و از این لحاظ هم البته در بیرون سیرگشت کردن و بازی کردن خوب هست، غذا گرفتن از هوای تازه، از مبادله افکار با هم دیگر، ولی نظارت هم باید که باشد. همین فرزند کلان می شود و باور کنید وای پدر و مادر خود را تقلید می کند. همه همون رفتار و کردار و مهربانی می، زشتی می، پستی می، بلندی را که در عائله می بینند، فرزند حتما دختر مادر را تقلید می کند، پسران باشد پدران خود را تقلید می کنند. در اون خانواده هایی که پسران هستند البته آنها بیشتر باز نیاز به توجه پدر دارند. می سازد که نه فقط مادران بلکه پدران نیز توجه خاصه را نسبت فرزندان دریغ ندارند.
تعلیم و تربیت فرزند وظیفه هم پدر و هم مادر گذاشته شده است. برای تربیت فرزند اساساً 3 عامل لازم است. اول عامل ارثی، عامل اجتماعی و عامل تربیت. اکنون در همین 3 عامل وظیفه پدر از چی عبارت است؟ باید گفت که شرایط اجتماعی رو باید حتما پدر باید مهیا نماید. چون که هرچند که اگر ارثیت پدر با قوت باشد، استعداد و قابلیت داشته باشد، اگر شرایط اجتماعی در عائله نباشد، فرزند به همون درجه ها به همون مرحله بلند رسیده نمیتونند. بسیاری آدمان زمان حاضره نقش پدر را در عائله تنها برای دریافت کردن پول و تامین کردن عائله از جهت مالیوی میبینند، اما این فکر خطا است. چون که وقتی پدر در کار است، پسر تا بگاه انتظار پدر میگردد تا که مشکلی خود را بگوید، ولی این مشکلی نیست، تنها مهر کودکی است. برای فرزند حضور پدر و اینچنین مناسبت او با اهل عائله خود، با زن خود، یعنی خیلی مهم است. چون که هرچند والدان فرزندان خود را تربیت دهند، آنها از اخلاق و رفتار پدر و مادر خود عبرت میگیرند. باید پدر نوبسته از اون که زیاد کار میکند و وقتی کم دارد، باید برای فرزند خود وقتی جدا کرده با اون وقتی خود را گذراند. پدر وقتی خود را با فرزندش گذراند، فرزند در آینده میتواند پرچمبردار ملت شود و فخر پدر خود گردد. باز میتواند چطور که گفتن از گوهرات تا گور دانش بجو، پدر باید برای تعلیم و تربیت فرزند خود باید شرایط مهیا سازد و برای تعلیم گرفتن فرزند خود باید جدی باشد. آغاز زندگی باشد برای انسان نسبت به بخش آیندهش مهمتر است، زیرا پیراهایی که وی همه عمر از آن می رود محض در کودکی ساخته می شود و آن پیراه را پیش از همه آموزگار راهنمایی می کند و در این مورد اگر آموزگار وظیفه‌اش را اجرا نکند، در کلانسالی او را دشواری‌های زیاد پیش می آید. از این خاطر آموزش در عائله، در مکتب و در جامعه برای شخص بسیار مهم است. والدان نباید فراموش کنند که تعلیم و تربیت در مکتب به تعلیم و تربیت در خانه ثمره خوب نمی‌دهد. بسیار والدان با تعلیم و تربیت فرزندان خود کمتر توجه ظاهر می‌نمایند و اندیشه دارند که این تنها وظیفه مکتب است. حالان که تعلیم و تربیت خوب در خانه منبع برای تعلیم و تربیت کودک در مکتب زمینه با اعتماد می‌گذارد و برای رشد و اجرا کردن و برای به انجام رساندن و اما عهده‌داری هایی که هر یکی ما میدانیم که کدام عهده‌داری یعنی که ما صاحب هستیم، اون رو اگر ما با نگاه سالم، با فکر سالم، با عقیده سالم، با نظر سالم اگر که ما دیده توانیم، من فکر میکنم که در همدستی و همبستگی و همفکری این قانون رو ما میتوانیم که وای جامعه عمل پوشد و باز نتیجه های دلخواه را دهد. والدان را ضرور است که برای تربیت فرزندان خویش